Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So guys, बहुत दिन का बाद आज फिर से वीडियो बनाने जा रहा है. So guys, लाउलाउ जन फिर YouTube channel selama bawa ini video जहाँ मैं से मेखला चादर पम कर इसने पम बावा. आज का वीडियो होगा एक मेखला चादर है, उसमें मैं डिज़ाइन करने वाला है पम और मैं आप लोग को कपड़ा दिखाऊंगा. देखो कपड़ा तो कुछ ऐसा है डिज़ाइन रीला इली ibu lihat ibu pegang ide kali dari desain klaim pom semua mungkin di sini video kapalangan di sini penumpalangan agar video lau ya sekali di sini kapal penumpalangan video lau dua nih kapal itu sam step penumpalang nih do kun jahil Islam nading do ibu kun part ekdom milin bas apa sih apa pink color jang ada he blue dark ya bah blue nih dan itu macam ni habis kun dah blue ni makin sekarang ada yang tu kayak ada yang 1 2 3 4 5 6 7 8 atas lam kayu atas ini sekarang ada yang ka यह पिंक कलर और ये हो गया का ब्लू डार्क वाला जहाँ ब्लू डार्क रहेगा आटा 1 2 3 4 5 6 7 8 itu भी मार atas tambah lagi terus tambah total 8 16 है total pink color atas और blue atas 16 doa yang dari komen kapal lama bagian di sini penumpalang video lawa ya kapal penuh video lawa de last tapi nisi ngamang guna setelah guys ini video di sini palak A few moments later. tantana हो गया guys मैं ये मेरा सादर में डोली लगाने वाला पम लगाने वाला खत्म हो गया. देखो ऐसा करके बनाए हैं जामने का गे कबाइस तंगला इसने पुनवाना gili kali rekawa go laga ijan deh masih ada next ijan ini jadi go makin gitu mau belajar tentenan ini so kaba ang video lalang lo deh mani kaba lah video kali kada utkaba video kelau calang ada mani video dancing ya bah last finishing gimana kuno nang modalnya golik mau apa nih sorry for that ini punya apa nih kaba ke punya apa nih lama jangan ya doh mesti ada punya nih sini dia ini ada ijan ini jangan deh ini kita ada aja doh makin baik ini kapal lang baha video dek lagi ada utkaba video lalang lama nih video ang via sekali kabel dan mau nisne punoga guys आप लोग ये वाला वीडियो देख के अच्छा लगने से प्लीज सब्सक्राइब और शेयर सब्सक्राइब तो करना मत बोलना और शेयर कर दीजिए लाइक जरूर ठोकना है नगला जिसने लाउलाउ संसनी वीडियो YouTube channel la video la pin by ini video sekarang ang masih sekarang ni ada sekarang lau ka brand ang video ini video brand nang singnya brand ini yang support level ini kira thank you so much jadi ang video penumpalang nang sini और हर बार अब इली आन वीडियो के नोट दा इली era pom इली खामानि nang jauh sekali comment section ada lihat dah kena deh sekarang ang reply refinan so guys di ini video dari listening lalu yang di video start bentar klip an video kena harus klip thank you so much an video kena event lagi so see you soon next video play bye bye.